Mania MNF in press statement aron siama press release aron siama kan chief minister hi March ni somthum pakhat Easter Sunday akhanin Aizol North le South Treasury alovatlo chu pathian ni za lawa an pu ani hetianga nga political narrative shim hi chu khoi party po hi ang kalpui veka MNF po hianin kan chief minister tenga beinan hian an ron hmanga ni maya amakha ka tilem lova amaro chu ZPM lampang hian entingi an ron chan le tang o katia kalo ngai event chara he an ron chang le ta chia ZPA in sum laps a omlo hilo mamantia party pakhat press release siam dan hi a thalo kan ti an ron tile chat mai ni hengte hi kan react don ani ting kan chief minister ina athu soi kan react bokanga khami Sunday treasury chungchang bi khamo tin hey AAP lam hian congress lam hin support don tlet mai he lok sabha in than an hai chho zela party te po an man hlela an man mo to an campaign na sakhop maya April ni som pakwa anin thlang don ani mi puite pon vote thak vek tumila hey kan han react chawang hey April ni khat khanin pathian ni zalawa MNF lampang hang kan chief minister kha an pu kaushan upa le halin pathiani apo Christian te ni poimo big Easter Sunday bo chia hemi bo chia han ti taka hi chu dan a om lemin ka shelawa enge a bo chet tak hi chu ke chon ka lo hre thiem chi lo ma pon ka react to sarkar office lo an to en fia chu mi puitena an zona tam tak pakhat chu Lalduhoma awangin treasury hi an hongem ti zona kha omani amaro chu kan chief minister Lalduhoma treasury hi avatlo awanga treasury hongan nilo khami March ni somthum pakhat kha financial year top ni ani wangin an cholo shim ani chu nan kala office anoma chu kan chief minister hianin in khombana avatlo ani chu zok chu ani a taima le ling zok ti na ni chu ti chuanin MNF thu chokha chu kan chiar to in than pui le thil poi modang pathian ni ruat ani thin do dala mizo Christian te kan lo tran rol to thin laya kan chief minister berin zalo taka che dala tamai hi MNF chon in poi kan ti hle tiang vel kha ni hunkal zel tura pathian ni thil poi mo India sarkar in pathian ni ron rol le ani chon kan chief minister hian in thui takin mo aphur don ani thuk takin mo aphur don ani atia hanin an ron be shep mai ni hetinga political narrative hi thil chik mi ni lo thil ngai ven lem lo ina an lo chiara an lo ngai thak chonin khatiang kha an lo oi don ani engma ti dik lo nei lem lo po kha an mudik lo theilat mai ni chu van chuanin hetianga political narrative le propaganda atianga party pakhatina an ron create hi adang le hian in an ron chang let vat turania ka duai in ZPM hian in an ron chang le thara atin tun lai hi ZPM hi ka dem shim an channel a hian in video hian ron upload har theilu tu ga ron upload vat zel tu nia come on tangang ole ZPM in sum labs omlo loma man ten tia hey labs omje chu kami kumsang ni somni pathuma tanga sang ni somni pali inkar chunga sarkar sum man ral lowa mo khatianga thil kha omlo tina ni mai ning chu English ka shit thimi mizo rong hinga le thim lo shrina hi a boy thak thing khop mai video ma sa po khan poni se party pakhat press release siam dan thalawan ti hi hei kan chir kan ria kang ZPM chon in kum sang ni somni pathum sang ni somni pali financial year annual closing chu financial year top ni March ni somthum pakhat kum sang ni somni pali khan tluang taka zofel ania Easter Sunday atlak tat awanga khatianga ti khan ni maya closing hi chief minister Lalduhoma finance minister ni bokchon wapin finance minister wap na hnuaya sum leps mi alowa tluang taka financial year top khar ani chulom ani thu chu siamin an tar lang ani kan siam hi finance minister ania chuwang chonin financial year closing ni March ni somthum pakhata hetianga awawa phi chu ati tur om ve reng zo kha ani pathiani aza lo wang ni loin mo ZPM chonin finance minister le thoktu te in pek na arobui kan te in kan chuang tak zet ani sarkar kalphunga kumtin financial ending hi March ni somthum pakhat zanlaidar som pani PM thleng ania chuwangin RBI lampo in government transaction khoi agency bank te thlengin heminia office kai vek turin a hriat tir thin ani chu in the thiam he lampangina political narrative ron create an tum kha ngai thlape lai chi thil chi pe lo tan chonin an lo oyanga an lo mudik lo thei ani chu tiang bokin treasury a thokte point office an kai anga ya RBI lamin zanlaidar som pakhat
server an off don awangin chumi ma a thil trulte in chin felnan man angai thin ani antini hei adik chi ani comment section lama pokhan mitam takin an ron soi ani kan chhir zelang zpm thu chu chuan kumin financial ending ni hi pathian ni easter sunday ya tak atla ka wangin department dang te chu office kai lovin treasury office a thok te chu kaltura ti an ni a finance minister chief minister ni bok pulal du ama chuan amo phurna ani angin pathian ni choma in khomba na aizol nor le south treasury te atlo a hetianga pa chan changa thoktu te na tho amor abok pui hi zpm party chon kan chuang le ani anti bokani zpm party mi le sa kan lem no nangin ki chu hetianga kan chief minister ina ma I awawa pe hi atai ma ka ti a adu chonin sunday ania cholve theya omme me mai theya ma ro chu office kai turin an tia ama wanga office hong pon ni lowa khatianga awawa pa thil na do dan te awa en puya khatianga ke chun ati tha ka ti ni tin sunday shrim hi chu kan serlo dan hi chu ami hring thlir tu te le thil te tu te zir hi ani ve shima hi vairama le khazirin kanoma sunday ni ate hianin exam duty te hi kan petrina nia in lo shel lo takin tin sunday ni ate hianin lepakal ngai na chang te hi oma lo thei lo hin sunday in khom thul te hianin lepa hianin kalangai thina ni chu tiang chu ani naina I mi a ko chuanin angai tlet ani hetiang hi mo zpm chuan party pakhatin press release me usiama kan chief minister pulal duama finance minister ni bok a department in kol dan chung changa pathian ni bo chi ang hiala sa khuana manga mi puiril ru adik lo zonga koi her tuma thu chu an siam chu om lo an tia ka ti khamo hetiang hi political narrative political propaganda ania khulama central lama po ana sa em ani bjp te congress te in bein na lama po aap te lama po ting he in bein na sa em ani Sarkar khalngil tumna lam ain politics sa incir thena le chief minister soisel tumna shrimshima anga ke po ang kati kan cm be tumna shrimshima ang kalotia press release statement siam kha mishing khosak phunga le sarkar kal phunga po tulbik thil le lo thilo om fo thin hemi remchang la a mi puiril ru sa khona manga adik lo zonga koi her tumna ti in thleng to lo se an ti ani hemi hi chu lok sabha in than puiron om chho dona a hriat thiam om khop mai hi tiangan ron ti hi Lok Sabha MP candidate tin te hianin kan ram kan hnam kan sa khwa himnan thei top kan chuang an ti veka hetianga kan chief minister ina amo phurna ahlen financial year top nia a department chan awa ho no an chol mi lo nia financial year Easter Sunday poni se chol mi lo nia hetianga awa ho khatianga remchanga lo la khati zonga political narrative propaganda dan lo the dar kha ke po khanin a thalo kha ti ang reng khop maya chief minister hi taima na tho atuya a department chana te po hianin a portfolio hina chiang em ema chuwang he tianga thil ti hi ke chonin a thatlo na ka hrelo ka soi to ang khanin Sunday serlo hi chu ate tu azirnia Sunday ate hianin damlo kan nan te chung ko in mu khom nan te mithiral nan te khatiang hanin mi kha kan mang ve fo ani thil tam tak ti nan khan kan mang fo ani chuwang chonin khatianga thilan ron ti kha ke po khanin awa ho mai o ka lo tia poni se kan chief minister pulal do ma thu soi hi in ngai tha ve le re tiang nimin kha financial year top ni aloni ta sarkar masa budget top ni ani voina tang hian zpm budget ain tran ve ta ani he financial year top ni hian poisa lo lu le chuak engkim adin munchiang tak hriat angai wangin holiday poni seng kum tinin treasury office te khar ani ngai lofa office an kalthin ani nimin kha pathian ni ani amaro chu financial year top ni ani awangin india ram hun ranga po office an kal hloma state then khada chuan a finance department chau ni lovin
department pumpui te po office an kaltir hial thin ani keni rama chuan department zong ten Easter Sunday te lo ni boka buaina an nei lo na turin kan treasury te chia hi office kal se to ka nge kan ti a choma in khom ban vele khan Aizol North le South Treasury Office te kei poin tloin an zavain sibai kabuk chuak veka an haem ema na an thok em ema kan bei sei alanga kan lo rin aya thale mamin kum hlui sumdin mun kan zial mum theya an thorim na lom thu kasoya tuna hian kan din mun po kum hlui ai chuan thlathum vel chunga in ren chem na le thil trul lem lo ti han ti top te kan han nei chho tran nual ta ka hian tuna mai po hian kan din mun hi tlem chuan alo zia om chho ta ngal ani chu Cholnia te office akalamin lo tia then khatin maro chu kumtin kan tam chuan kan tianga cholni alo thleng le a financial year top ni alo nen a lo nang le ni chuan kan ti le thodon ani chu thilom zia ania kan soifia lok ani kha poimo asoi tong khanin etianga political narrative create kha an pu bering pathian ye za lawa chu wang chuanin an MP candidate te po hianin I sakhona hi angai poi mowak don mun le kan ram kan ham kan sakhwa veng him tura Mizoram mipui ai awa thlan tling chi ani don mun le khatianga ril ru lau kai koi dei theina thil press release kha ania chuwan chuanin ZPM party po hianin ti hianin press release an ron siam har gatia ti zung tur ania duain chemuang khati zong khani se video chuanin video le kan in mule theu don nia